it's over. I pozdrav ljudi, moje ime je Bojke. Ovo je moj prvi tutorial i danas ću vam pokazati kako da skinete neku igricu. Znam da dosta ljudi zna, ali pokazat ću za neke koje ne znaju. Znači, prvo i osnovno što vam treba to je torrent, znači ili uTorrent ili BitTorrent. Znači, uđete u Google i samo kucate uTorrent. I znači uđete u prvo, idite skroz dole, scrollujte i idete ovdje. Kada to skinete, instalirajte, znači instalirajte to. Isto tako možete i BitTorrent, samo kucate na Google BitTorrent i skinete. Zatim kada to radite, idite na The Pirate Bar, znači samo na Google kucate The Pirate Bar. Kada uđete tu, kucajte neku igricu koju hoćete skinuti, evo na primjer ja ću Call of Duty. Kada uđete, stisnite na O, znači da bi pokazat ću vam one igrice koje su se najviše puta skinuli. Evo na primjer, ja sam kucao Call of Duty, znači tu će mi izaći svi dijelovi od Call of Duty-a, a nešto se skidao Box. I znači samo stisnete tu. I idete Get this torrent. Idete pokreni aplikaciju. I znači evo ga, idete OK. I to će vam sada biti u torrentu. Znači kada se to skine, idete samo u download i nađete znači i instalirate. Znači to bi bilo to od ovog tutoriala. Nadam se da vam se svidjelo. Ostavite neki like i neki pozitivan komentar i ne zaboravite da se subscribe. Ćao.